Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa engibhalelile la, umfethu ubhalile wathi, "Eshe mqeqeshi, ngithembe uyaphila bhuti. Nginenkinga engifisa ungicebise kuyo. Kunengane engayibona ngayithanda. Njengenjwayelo, angipholisanga maseko ngayishela. Yangitshela ukuthi ayinamuntu kodwa kungcono asibe abangani. Ngakwamukela lokho ngethemba lokuthi zisangashintsha izinto." Mfowethu uyabona udlale ngethuba la elingqayizivele. Ithuba leli mfowethu, lo muntu lo ubekowakho but wena wadlala ngethuba eliyingqayizivele. Yabona nje into oyenzile la, wena uvele wakhetha ukungena ngo-180 kwi-friend zone. Wangena ukwi-friend zone manje. Mangabe ungakuboni lokho, ngiyakutshela mina ukuthi uwi-friend zone, yabo. So wena into owenze, yabona intombazane njengoba ikutshela ayinamuntu, and njengoba ikuvezela ukuthi okwamanje asebabangani. Njengoba ngikutshela ukuthi akwamantombazane amanje, kudala mfethu indlela okwakwenziwa ngayo, kudala intombazane uyibona uyigoqa, uyitshela ukuthi ayithanda. Mhlambe-ke bese idla ucicane igcine naye isivuma itshela lowo mazi ukuthi hayi naye iyakuthanda, yabo. But manje mfethu siphila kwesinye isikhathi lesi, ngihlezi ngisho leyo nto, siphila kwesinye isikhathi manje. Abantu bamanje bayingozi ngendlela eyisimanga. Bayathwala abantu ngabantu, kuyabulawana ngendlela eyisimanga, abanye banodlame, bayashaya, yabo, zonke lezo zinto. So if umuntu ngisho athi intombazane mawuhlangana nayo lapha iyachazeka, but at least izodinga ithuba, yabo intombazane ehlaniphile izofuna ukukwazi ukuthi umuntu okanjani, iqonde ukuthi ngabe awuyenani umuntu othwala ngabantu mhlambe noma onodlame, mhlambe uhamba uzingela nje ufuna amantombazane ozowalimaza la ngaphandle, yabo. So noma ichazeke intombazane ehlaniphile but izofuna ithuba phela lokuthi understand ukuthi umuntu okanjani, yabo. So that's why wena mfowethu ungene kwi-friend zone ngejubane, ngoba indlela i-approach ngayo uze ngale approach yakudala yokushela. Wafike njengani wayimpintshela ekhoneni, wajaha uyitshela indlela ozizwa ngayo ukuthi uyayithanda. So njengoba ikuphonsa kwi-friend zone, hayi kahle kahle ngoba ingakufuni, ifuna ithuba phela lokuthi i-understand ukuthi umjito kanjani, yabo. But-ke uthi umfethu-ke salokhu sixoxa njengabangani, kodwa izenzo zayo ziveza engathi iyangithanda. Emva kwalapho ibe isingifaka kuma-friends with benefits. So mfowethu wena kahle kahle uhlele ethembeni lokuthi ngelinye ilanga lo muntu uzokhiyana naye. So ngamanye amazwi ujabule, uqale waba umngani, wa-upgrade manje ufila sengathi u-upgradeile waba friends with benefits. So unethemba lokuthi usazophinda u-upgrade futhi bese ubi boyfriend. Yabona mfowethu, into leyo ekuzoba nzima ngendlela esimanga ukuthi iyenzeke kwi-friend zone la, yabo. So njengoba usagulisa kwi-friend zone, izofika enye insizwa esazi isitori sayo, fika imthathe lo muntu. Wena usagulisa lapha kwi-friend zone, uhlala ethembele ukuthi inkosi yami ngelinye ilanga sizothandana-ke nalo muntu, yabo. Kanti cha mfowethu, i-approach yakho ibe wrong, sebenzisa i-approach endala. Le ngihlezi ngizama ngayo yonke indlela ukukuvezela ukuthi musukwenze njalo entombazaneni, yabo. Uthi intombazane uyibona impintshela ekhoneni ujaha uyitsheja, njengoba kutshetsha abantu bayingozi manje. That's why kubalulekile isithuphunga sentombazane kuphela esithi nje singakwazi sichobozele bese siyakutshela ukuthi siyakuthanda sibe singakwazi. Intombazane ehlaniphile as much as ichazeke iyafuna u-understand ukuthi zisharp la ngawo, ingabe umjitoogrand, umjito orelaxile yini, yabo. Ifuna ukuqonda ngenxa ukuthi abantu banjani bayingozi manje. 2020 mfethu siphila kona, abantu bayingozi ngendlela eyisimanga. So kubalulekile ukuthi umuntu umqondo ukuthi uyisima kanjani, yabo. So uthi ubafwe manje into engikhathazayo ukuthi ngabe ukungavumi kwayo ukuba intombi yami ingoba inendoda yini, ngoba ngiyayithanda le ntombi, ngibona ikusasa kuyo. Manje ngicela ungibonise ukuthi ngenze njani ngiyithande serious noma ngishaya into yakhona nje ngidlule. Wayivala lapho kumfowethu. So ngokubona kwami mfowethu, ngeke uzuyishaya into yakhona lo khuluma ngayo, yabo. Indlela owenza ngayo ngeke uzuyishaya into yakhona. Buka, singabeka imali phansi, ngeke uzuyishaya into yakhona ngoba wena umngani ukwi-friend zone manje. So umngani akamqabula omunye umngani, kwemabhukini wena uregister as umngani. So umngani akamqabula omunye umngani,
awuzithola usushaya into yakhona kumngani because umngani njengoba kutshela ukuthi ungene nge-120 kwi-friend zone and unomqansa ekumele unyuke manje ukuze uphume kwi-friend zone. Into ekumele uyenze leyo ukuthi uphume kwi-friend zone ukuze uzibeke emathubeni angcono ukuthi umwine lo muntu because i-approach yakho usebenzise i-approach yakudala yabo. So wena into ebekumele uyenze la lentombazane bebele ube casual kuyona ukhulume ube general because the moment ukhuluma naye intombazane i-understand ukuthi u-interested kuyena yabo. So wena mase umpintshela-ke manje khoneni ucabanga ukuthi uzovela avume ngaleso sikhathi amanye amantombazane thothi igcwele ngawo but uma ukuthi ayimpintshele khoneni igcina isithi hayi ngicela sithi ukwazana kuqala yabo indaba indlela oza ngayo uza hard yabo awuyinikeza ithuba ingane lokuthi nje niqondane ukuthi kubalekile ukuthi nibonane nomuntu ngoba ngihlezi ngisho mfethu ukuthi bonana nomuntu hlela usukunomuntu nibonane nifundane kulo muntu isima kanjani yabona izinto ziyenzeka umuntu mangabe nibonana ninayo ndawonye endaweni nje ethule ninobabili angendaba ukuthi nibonanaphi but umuntu mangabe la eduze lo muntu omfunayo ziyenzeka izinto ningakafiki la khona umtshela umuntu ukuthi uyamthanda but nje the moment nindawonye mongaspend isikhathi siningi efonini the moment uhlela usukunaye niba ndawonye ziningi izinto ezenzakalayo angaze ngitshelana ukuthi niyathandana ngihlezi ngikusho lo ngendlela eyisimanga yabo. So into ekumele uyazi nawe leyo ukuthi musa ukutatazela intombazane uyimpintshele ekhoneni usebenzise i-approach yakudala ujaha kuyijudge uyayithanda izozivikela nayo because ayikwazi ayikurelate ngalutho anendaba nawe. So iphoqelekile ukuthi izivikele ngokuthi ithi uma uthi igcwele ngayo uyayitshela ukuthi ngicela sizokwazana kuqala noma ikufake kwi-friend zone because nawe uyinikeze ithuba uzangamandla ngandlela uzangamandla yabo. So naye iyayizivikele kanjalo. So that's why mfethu kumele uhlakaniphe manje hlakanipha ngoba ayisimo sesiphila kusona sisafani njengakudala. So nawe phela esikhathini samanje i-approach yakho ayikhombisa ukuhlakanipha ikhombisa ukuba nomqondo ovulelekile. Untombazane ungezimawali ba casual naye hlela usuku nayo yabo. Intombazane mangabe uhlela usuku nayo nibonana niba ndawonye nenze nikwenzayo emva kwesikhathi iyakufunda ukuthi hayi umjito grade lo umjito relaxele lo muntu naye mina naye khona la singaya khona yabo. So uzokuvezela kanjani leso sikhathi kuzofika isikhathi la khona sekubuza ukuthi kahlahle empintshele khonini sekubuza ukuthi kahlahle kwenzakalani laphansi kwethu yabo. Ngaleso sikhathi la khona ingidi namaketanga ezifasa imizwa yakhe seziqathazile waziqaqa wayiqathazwa yibeka phansi siyakubuza kwenzakalani laphansi kwethu. Ingaleso sikhathi mfowethu esekukhombisa ukuthi yazini wena mina nawe khona la singaya khona yabo. So that's why ngithi wena musukutatazela bafu ehlisa ulaka entombazaneni mnikeze ithuba lokuthi nifundane ukuthi nisima kanjani. Ungaziphonsi nawe ke entombazaneni ongayazi isima kanjani mhlawumbe uyothi hayibo kanti lo muntu uyingozi yabo. So kubalekile ukuthi umuntu uqala uthola ithuba nje lokulaza njengoba kutshela uma uhlela usuku nawo umuntu niba ndawonye ziningi izinto ezenzakalayo ningakafiki endaweni ukuthi uyamthanda kanjani yabo. I hope you understand ngoba lento sekuzofika isikhathi la khona ngingabe ngisayikhuluma manje lento sekukaningi ngiyikhuluma lento yokuthi musukushela ngesidala because isikhathi samanje kumele uphile esikhathini samanje ungenzise njengomkhulu wakho njengokhokho wakho ungasheliso wakhe shela ngendlela yamanje. Labantu bafunda ama-magazines bafunda ama-articles bafunda zonke incwadi lezi zothanda. So now be aware yabo ungafiki ngani 10 off lapha ingane igcwele ngawo but wena i-approach yakho ufike uyatatazela utshela ukuthi uyayithanda yenze njani iyazivikela nayo igcina ithini ngicela sazane kuqala noma ivele ikuphonsa kwi-friend zone. So uma usuka kwi-friend zone sekunomqansa ekumele uphume kuwona. So the time usakugulisa kwi-friend zone umjito sazi isitori sakho uyafika ayithatha usale kanjalo wena. So mfowethu wena umqansa sakusalele la phuma kwi-friend zone ukuze izinto zakho zizohamba kahle. So mangabe ufisa ukuzibona umqeqeshi wensizwa ungaya ku Facebook ufike useshe lapho umqeqeshi wensizwa ufike ungibhalele noma ungibhalele kule email engizoyishiya kule description yale video mangabe ufuna ukuzibona wami ngenkinga yakho. Sure bonani umqeqeshi wensizwa lo mfowethu njengoba usemathandweni nje kumnandi kangaka muhamba nomuntu wakho nibambana ngezandla endaweni intombi indawo yonke ukuthi hayi nina niyathandana akekho umuntu ongazi ukuthi wena nalo niyathandana. Okay, so for that day mfowethu mhla ekutshela ukuthi yazi lento yami nawe ayindawo ngicela hlukana uyakwazi ukukumela lokho
uyakwazi ukuyimela leyo mvula, leyo matshe, leyo maqhwa ayobeshaya kabuhlungu, uyakwazi ukwamela noma bochithe kabugayiwe ngalelo langa uyokhomba umzonotshwala? Well, omunye umbuzo lo mfethu kumele uzibuze wona, ngoba yabona as much as kumnandi kunje njengamanje, but ekugcineni kumele wazi ukuthi cha uthandana nomuntu, yabo umuntu lo othandana naye. So umuntu unjani? Umuntu uyalala aphenduke. So njengoba kumnandi akavuka ekuseni esethi hayi lento yami nawa yindawo ngicela sihlukane, yabo. So ingakho ngithi kuwena, you must be ready mfowethu for that time esekutshala lowo mazi noma esefuna nihlukane, ngoba uyathanda uthanda mfowethu. Ngihlezi ngisho kuwena ngithi uthando lunjani, lufana neproject, lunesiqalo lunesiphetho. Ngohlezi ngikusho lokho ukuze kungene ekhanda ukwazi. So awukwazi ukuthi esikhathini samanje ungathanda umuntu ezifa kuhlukwane emhlabeni. Abantu bayahlukana. Sibonile abantu abashade, abahlalile ndawonye beshadile 10 years bendawonye behlukana, 10 years bendawonye, abanye 15 years bendawonye behlukana. Okusho ukuthini-ke lokho? Uthando lunesiqalo lunesiphetho. So akumele ukuthi mhla umuntu wakho esefuna nihlukane wena wenze sengathi leyo nto iyaqala ukwenzeka kuwena, usuthatha intambo usuyayilengisa noma usuthatha isibhamu usulimaza abantu nawe uyilimaza, yabo. Unless udlisiwe-ke, ngoba kunabantu abenza iy'manga la ngaphandle nabo abathi masebenzenzile bengakholwa ukuthi hayibo benza into kanje, indaba umuntu ubumdlisile, yabo. Esimene esikanjalo-ke nathi ayikho into esingayenza, but mfowethu ekugcineni you must be ready mfowethu for that time umuntu wakhe sethi mina nawe ayingeke, asiyindawo, ucela sihlukane. So uma kumele ukhale mfowethu, komele ukhale ukuze ubuhlungu buzodlula, but ekugcineni kumele usamukele leso sinqumo mangabe engasafuni ukuba nawe, yabo. So ngizokhuluma kanje, kunomfowethu ongibhalelile la, umfowethu uyakhala uthi kunothekeni abethandana nayo manje kuthe ngoMarch nje walonyaka yamtshela ukuthi hayi lento yaba isayindawo, ucela behlukane, bahlukana, yabo. So sonke lesikhathi kube ngayikhulumisi leThekwini, but manje ngendlela abeyithanda ngayo usenomuzo ukuthi ufuna ukubuyela kuyona, yabo. Abuyele kubani? kuThekwini le engasamfuni. But ubhalile umfowethu wathi-ke, bafo sengizamile ngempela ukukhohlwa ileThekwini ebengimphethe, kodwa cha ngiyahluleka. Into engiyibonayo nje ukuthi ngizogcina ngibuyelile kuyena. So ukuthi umfowethu uzogcina yenze njani? Ebuyele kuleThekwini emshiyile, yathi cha ayisamfuni, engenzanga lutho. Umfowethu sithema sikhuluma naye waveza cha akenzanga lutho, engathi iThekwini yona besikhathele ilento yabo. So yamtshela ukuthi hayi abahlukana, yabo. Kodwa umfowethu-ke uthi-ke she dumped me ngoMarch bafo, and ngangi-heartbroken kakhulu, phela she was my first love. Kusukela ngalelo langa angiphindanga ngakhuluma naye, kodwa ngangihlezi ngifuna ukukhuluma naye ngoba she didn't block me. Usho njalo umfowethu. Uthi-ke umbuzo wami bafo uthi ngiyoke ngimkhohle kodwa lo muntu engimthanda kanje, ngoba sengizamile ukuthi ngingamtexti kodwa ngiyabona ukuthi kuyela khona. Ngicela ungisize bafo, ngingakaphenduki siyoyolo. So wayivala lapho umfowethu. So kwazi lokho, kwamukele ukuthi uthando lunjani, lufana neproject, lunesiqalo lunesiphetho. So kuzofika isikhathi la khona, ngisho athiwa kumnandi namhlanje, but you must be ready for that time umuntu wakhe sekutshela ukuthi yazi asihlukane. Njengoba ngisho ukuthi makumele ukhale, komele ukhale uzivalele ekamereni lakho noma laphi, but phela ungadabukisela abantu la ngoba yakho umuntu ozokuzwela. Khala makumele ukhale, but ekugcineni kumele usamukele leso sinqumo. Asikho lula umuntu uma ngabe engasafuni ukuba nawe, akumele uzithole usuncenga, yabo. Nje uma ungenzanga lutho, umuntu esenqafuze wadela wakuphimisa lapha, awenzanga lutho wrong, but usekudelile, kumele uwamukele lokho, ungazitholi usubuyela kuyena, yabo. So mfowethu, into engizokubuza yona nje kuwena, njengoba uthi wena usunomuzwa ukuthi ufuna ukubuyela kuyena lo muntu okulahlile wathi akasakufuni. Okay, ake sithi mhlambe nakho kusiyama WhatsApp mhlambe uyayifunda imessage yayithulela, uzofila kanjani, yabo? Uthi uzophatheka kaphinde uyisole ukuthi bewenzani. And besides lokho usuhlalile isikhathi eside nalo muntu ningakhulumisani, yabo. So ukusho ukuthi yena njengoba engakufonele ngezilutho, kusho ukuthi right la ekhona yonke into imhambela kahle. Phela kumele ukhumbule ukuthi akuwena omshiyile, uyena okushiyile, yabo. So ekugcineni mfethu kumele ube nenhlonipho uba nayo for yourself, yabo. Kumele ube nje nenhlonipho uba nayo, ukukhombisa ukuzithanda wena, ngoba ukubuyela kwakho kuyena uyokwenzani kahle kahle, uzoxolisa uxoliselani, wenzeni, awenzanga lutho.
lutho ukushila unless to wena obumshileke and usuyabona emva kwesikhathi engathi wenza iphutha akungcono ke lokho ubungazama ukuthi uzame ukuthi umvezele cha ngenza iphutha la but wena la awunaphutha yabo usekunxafuzile wadela usekhathele wena so kubuyela kwakho kuyena nje ukukhombisa ungazihloniphi wena yabo so mina into engakutshela wena mfowethu nginezinto ezu3 engakuphathela zona ukuthi ezingakwenza uzama ukuyikhohlwa le ntombazana yabo so okokuqala if ukuthi ubungazivocavoca umjito ongazivocavoca zivocavoceke manje sona isikhathi lesi zivocavoca indawo yakugijima noma uphakamisa inzimba kuwena noma wenze noma yini but umzimba into ebalekile ukuthi kumele unyakaza abantu abafuna ukuzivocavoca kanti futhi lento ibaleke ngendlela esimanga yabo once waqala azivocavoca impilo yakhe izoshintsha nje besides le ntombazana izoshintsha impilo yakho yabo uzoqala kuzithemba kwakho okukhule nokunye nje okuningi okuzokwenzeka yabo but into ebalekile ukuthi uzivocavoca indawo yakugijima noma uyejimini wena wazi umzimba wakho ukuthi ume kanjani yabo so nathi mina ijim nje futhi into engangayazi but umnyango ngaqala ukubona nguboniswa izona ezomjolo ngoba kwafika isikhathi la khona kuhlukwana nentombazane engangithanda but ngenxa ukuthi ngangafuni ukuthi mhla hlanganisha ukuthi wekasiza ngamshiya lo buku njani yabo cha ngathi ake ngizame ukuzivocavoca ngibe umuntu ongcono nami yabo ibone nawe ukuthi mhla hlangana ngashiya insizwa la yabo ibone leyo mama selambale yawashiya yabo so nawe ufuna isimo esikanjalo mhla nihlangana ingane ngasho ukuthi webuka lo njani yabo kumele ibone cha yashiya insizwa la kuwena yabo ibe nokuzisola so mfethu kubalekile ukuthi uzivocavoce kuzoyishintsha impilo yakho ngiyakutshela yabo ngokuqala lokho okwesibili ngizofuna ukuthi uyidelete le number le ntombazana hayi ukuthi uyayizonda hayi ukuthi ngixabene cha uxabene awunalutho delete number yayo ngoba seke isidingo sokuthi uyigcineleni ukuthi ubuye idatha zakhe yabo so ngoba yikho into esanihlanganisa phakathi kwenu delete number yakhe mhla nihlangana nobingelelana kanjalo kuphele lapho but nje ukuthi ugcine inamba yakhe asiseke isidingo ngoba iyona lelo ukukulinga ungazugcina usubuyela kumuntu ongasakufuni umuntu mabe engasakufuni mfethu uyacabanga usubuyela kumuntu ongakufuni ukhombisa ungayihloniphe la akakufuni lo muntu but wena uyaqhubeka ubela kuyena awenzanga lutho yabo yonke into iyadlula mfethu ubhlungu beyadlula so uzobekezela nawe wenza lezi zinto akutshela zona uzobona mfo isikhathi uzomkhohlwa kube sengathi awukaze wathandana naye yabo so uzoyidelete inamba yakhe ukuze ungazithola usulokubuka ama-status sakhe kanjani ugcina usum-WhatsApp yabo yonke leyo nto ugcina usuxolisa ungenzanga lutho cause akasakufuni njengoba engakufoneli naye njengoba engakuthinta engezilutho kusho right like so nawe ufuna ukuthi ube kumuntu umuntu onganendaba nawe umuntu ongakwazi ukuthi ekufonele umuntu ongakwazi ukuthi ekucheck ukuthi unjani yabo so ufuna ukuba nomuntu nawe ofuna ukuba nawe yabo umuntu nawe okwazi ukukhumbula kwazi ukuthi ekufonele ngoba khona abantu futhi uthola umuntu usothandweni but abamfoneli abam-WhatsApp so uthando futhi angazi ukuthi ungayibiza ngothando lo umuntu ongakufoneli umuntu ongaku-WhatsApp ungathi unentombi lapha umuntu ongakufonela ongaku-WhatsApp ake njalo wena wenza lezo zinto asisuka yabo so mfethu uzoyidelete nje inamba yakhe then okugcina mfethu ngithe kuwena uzoqala u-exercise ubone ijim umnyango wejim uthi ungalaphi lokho kuzoshintsha impilo yakho mfethu so kwesibili uzodelete inamba yakhe then okugcina mfethu ngizofuna uthola intombi manje yabo uthola intombi ngoba into ebanga ukuthi lo muntu isithombe sakhe silosibuya ukuthi omunye umuntu akekho la eduze kwakho so lo ucabangana naye ngisho engasekho yabo so uzomthola omunye umuntu mfethu mawenza lezi zinto engitshela zona ukujima udelete inamba yakhe ukhohlwa yena then nawe phela zama njengensizwa ukuthi ushayela amanye amantombazane ayikho intombazane izovela izele kuwena nje yabo so kuwena mfethu uma ukuthi uzimisele ngokuthi uthole omunye umuntu ilona thuba leli right ukuthi uthole omunye umuntu oright ozokuphatha kahle umuntu ozokucheck ukuthi njani akufonele aku-WhatsApp yabo nje akuphathe kahle yabo hayi ukuthi uqhubeke ujaha umuntu onjani ongasakufuna ungenzele lezo zinto zontathu mfethu ngiyathemba ukuthi khona ushintsho nawe ozolibona empilweni yakho lenzeka yabo so mfethu kumele ukhombise ukuzihlonipha wale nto kubuyela kumuntu ngiyazi ukuthi akulula but mfethu cabangisisa ukuthi ngempela umuntu njengoba engasakufuni njengoba engakufonela la ekhona sekuphela inyanga engaka akakufonela akenzi lutho mhlambe ukukhombisa ukuthi uyakukhumbula akusho ukuthi akanendaba nawe so ufuna nawe ukuthi uzithole usuba nomuntu onganendaba nawe ufuna umuntu onendaba nawe umuntu okuthandayo yabo so mfethu awenze lezo zinto ubone emva kwesikhathi ukuthi kwenzakalani yabo ungazithola usubuyela kuyena ngoba wenza njalo
uzokuziba vela kanendaba nawe uzombhalela leyo message ombhalela yona vele ayifunda akuzibe bese uyasola ukuthi bewenzani yabo. So ungenzele lezo zinto mfethu ngiyathemba ukuthi khona ushintsho ozolibona empilweni yakho. So mfethu uma ngabe unesifiso sokuza umbona umqeqeshi wensizwa ungaya ku Facebook ufike usearch umqeqeshi wensizwa noma ungibhalele ku-email engizoyishiya ku description yale video le. Uma ngabe ufuna ukuza umbona wami ngenkinga yakho. Show mfowethu.